Pozdrav YouTube, Report Gamer, evo nas u novom tutorialu, u stvari nije tutorial, samo želim da vam pokažem nešto što sam dobio iz sjeverne Engleske. I sad se svi čudite, joj ti iz Bosne dobio nešto iz sjeverne Engleske, ovako, onako, znaš. Pa evo, da vas uvjerim. Nike Premier Liga, original Premier Liga Nike, dobio sam to iz sjeverne Engleske od jednog dječaka koji me poslao. Premier Liga 2015-2016. Lopta je predobra, znači, ne mislim na folove nešto da radite, nego kažem samo da je dobra za sve što god želite da radite sa njom. Ona je dobra jer je iz Premier Lige, normalno. Igra, znači, Messi sa njom. Messi je igrao neku noć, sam gledao utakmicu. Ne znam protiv koga su igrali. Zaboravio sam. Barcelona je vodila 1-0, bilo je 1-1 i Barcelona je pobjedila. Za 20 minuta je dala 5 gola, 6-1 su pobjedili. To je ta lopta ista, vidio sam je tu noć. Predobra je lopta. Kad je šutate, kad završite loptu, znate kako ide. A kad je zavrnete, ovako ide, znate, ne mislim da ide sad ovako, nego mislim da predobro ide kad je zavrnete. Ako znate da zavrnete, to treba znati, to treba biti profesionalac, se kaže, profesionalizam je tu. Predobra je lopta, želim da se zahvalim tom malom, ako me ikad bude slučajno gledao, a dobro, ne može čovjek znati bosanski, šta ti, Slaja, opet, ako možda znao bosanski, šta ti znaš? Možda znao bosanski, a šta ja znam. Koji kad bude gledao ovo, hvala na ovoj lopti, lopta je predobra. Još je original s Premier Lige 2015-2016, Barcelona igra sa njom, a Barcelona je moj tim, najviše je volim. I to je to, nadam se da se svidio video, ako vam se svidio, lajkujte, subujte, šerujte.